Hope Shifa nakawombe wa program wewe nyiso mwagalwawo eyavayo kutambulanga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale no tumugoberere tetugenda kwejjusa. Atake mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakubo mubali nabakadenje bakoza dwiro munono muliro obugalo continent guka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala goturumafe omwana agenze ololwe pitorwezo ranoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba muziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole basebo na banyabo erizoba neryokushemererwa erizoba neryokuzina erizoba neryokwesiima aha mukago gw'abana bitu baliya kandi ndenda kubahamiza amazima hataliho kuryaryana na ndabashaba ngo umurgezi icyaha uriya muhara yemerere tumuterere mu ngaro zo mutano ogumuhara nemanzi obwiro bw'amazire no gumusigaze weitu omusigaze weitu yahutire konko gumuhara kaguma nawe akamworora akamureberera twino kwesima habwecho iwo mara utarakubiya tutarakuryana engaro mu mwere zinde zo ninche ngeno kushemerwa kutwinera izoba ngugambiri iwo muharawe okushemerwa okwinji okurya hampa no kwawe ndenda ngunchi kugambire ntara kuryarya munsasire nyote ndamanya kugamba Ruganda konkora nshura ngo naba ndagamba Ruganda murabikurira ngeno gumuhara turatekwa kumusima byangere bikunzire oguruhanga niwe yamutuhire nkekirabo erizoba turyomuka yeitu ababona bumurareba erizoba batahiro obugenyo witu nitwe tutayayisize ngeno bututayayisize hariho abantu bamwe bundamanya kwakira abandi bamwe tindamanya no kubakira erizoba turi muka iyo mushija obabe baleta ngoni Eliasafu bashija ni warazara ababana ni warashwera ogumukikuru witu wumurareba igira mu misho Eliasafu bashija ni warashwera ogumukazi lera kamuzara mwababana lero kandi nyoli mukugambe gisha nyowe Eliasafu bashija ni muramu wanje abunda zarwa nabo omunda yeitu ogu ni waratukulira hakakura tahogu then hakurate hogu nyowe ninye bushura bwabo nkasiga natungo mugishago kuri nyamunda ya mawe nkani nyamuti nundi yo wakuratire ogwo gukagurwo mugishagwanje ngenu imwe bakuru be kanisa mureke mbakire omuka bashije nyakire abebembezi ba government nyakire ebitongole byone byizire hanuya ntarajejena ntarashorora konkiwe muharawe iwe muharawe kuharibaho ekinte kirarenga hacokozire okaza mu kindi tindamanye byo byavuga nayo aba bantu bubu iwe yebuze ejindirimbo eri hanuya akakanihiro akari hanuya nihabwa wo kushomontogo omwe uwebale tokamanya ngo kunda kwebaza tokamanya ngo kunda kusima
tokamanya ngo kunda kushemererwa nyo kwisori mu kugamba ndenda kugamba bice bitari bingi ogu mushije wona bagira ngo ni Elias afu bashija akashwera mu kayitu yashwera mu kayabinika abinika abatemba ndeje barushanda abakagomana nyamiryango abakomokire karugwa ke mitoma ke mizira kumungo mu mbere ko zamato abinika abamari baganya byondo nitwe batemba ndeje umunganda zona ezabaciga uruganda rw'abinika nirwo rwabandize kutemba ndege turaza Roma abaciga bona uruganda rw'abinika nirwo rumanzi rwenka urwatembire ndege kuza Roma nabarinkaho ahurira banywani banje bariya baragamba umwe yaje ati Yesu nabakunda mungaruka Yesu nabakunda mwijura mani ga mutima uri kwera haro ndijo ngo nishenkazi yagira ngo yemerera turire areke ndamanyisa niwe garuka mu kwa bakura ture umukama ni murunzi obwire bwona omwiniko watembire ndege akaza Roma akaba ariko mu Kristo konka ariko mwinika so mgeno liya wahura kuyagamba omwizina ry'abakristo tikwa nyonda gamba mwizina ry'abakristayo nyongo mu kristayo uriya no mu Kristo konka abakristayo n'abakristo tubaga oruroro mgeno mwikirize tugume tukorengane nangwa twete nezindi agani madini nagoga gomega twegiteho mwebale banywani banje ari uwayize ngo ruganda rwanyorwo muki yemerero rungambire omuhega w'omusiji wahabwera bwantaraga bwa mulemante webale mwana abaciga turya mamanzi ubu turyanitwe twangwi manyezo ariko kushemererwa nkeri harugagamo n'amarira tutabigendereye ubundi nebyo kugamba nabyo bituburiraga konka mwana twabakunda we twabakunda yamawe twabakunda muboneire yamawe muboneire Kibazi abemba juzona abateka konka hatagicyanye buriya obuturuga kashambya hariho omukazi owabira kozere mikoro yona yani nkaza decoration yani what agwo mukazi ari nka yoba kandi nabwa aryaherizo timu munyereka iwe mukazi wa mwana ukakora umurimo gw'amani ogwo mukazi ogwe nawe ne hano nkeryo munyabibi wobore ngaho oshanga kandi nebe nabwe ari wabikozire nabwe ni wabikozire timu mumpere zingaro ari mwagira ngo ari nkae ni wogu ogu re twena ngo tunabire twena ngo kutwesigire twena ngo kuturashwa ogumpani warakurira okubonera kwitu webare mununga oryaha weno nabire oryaha weno yesigire aragira ati yamawe ati ntahika murgeri urira ati ntahika murgeri yatendi ngarinye ndashwa kubi buri muntu wene yatekwa kureba ngo rizoba yeja nabiri ahikarashwa
Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya national certificate, national diploma ne higher diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design. Nti eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne primary 7 nga bagala certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okulira n'olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0 27 26 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Ne bya decoration yawe ngene we bali kutuyonja nyabo mukama kuba mugisha aha abantu nanabagambire ngo hariho abuntaramanya kwanjura habuntara yanjure kandi hariho abunda yanjure eri zoba otujwekire omwizina rya Eliasafu Bashija ni Julius Dr. Julius Tujamutunga ogu mwana ogu ahimura mure ubugarukanyu bw'abakigoroshwe tindamanya bugwire muratekwa kumutirira mu ngaro habwo kubana we nicyo kitinisa cye ogu ni doctor ngeno yaba ari doctor turamuhe ubugarunko bw'abana mu muongere zindi ngaro aha ogu nanahereza kumubagambira kuni nyina ramuzara ogu ni munyanya ni waragumu aramugwa mu bigere konka ekizibe kiyatungira akagira ubusobo hango waza kumwetegereza urabanza wareba habuso ninyi nabutireho aba bana nabo busobo hango reka ije mbereke no ndijo araye aha undijo reba nguku igira hano undijo nogu nabo busobo hango kusha mwabareba konka aba bana basutira hidara rirungi ekirabire ntera we ndyaza Kampala ndamanya Kampala owitu ni mu cyaro Kabale muri mukunze kindagamba owitu ni mu cyaro Kabale aza abakabale tuturaga turetenga Kampala konka kuza Kampala mwana we abana nibo batutire Kampala reba mwabareba hamwe na bari konki wo mushaho iwo mushaho tosima ruhanga kuza kugira odiyo kashanga ngumuhara wawe ari Kampala konka Kampala we Kampala turagikunda ni yabo bwenge bari ni yabesete bari niyo bushubuzi buri niyo buri kimwe cyona kiri ngeno kuba oryaho kashanga rwo munyacyaro ori Kampala habwa muhara wawe ninga habwa mutabani wawe muterere ruhanga mu ngaro aba nabanjura nabamara mwaheza kumanya abaku nabo ndazarwa nabo kunka twiniho nabandi bantu bakuru twiniho muntu mukuru hanuya ogu ni mukiba wogu mukiba wondijo muramumanya nagambe echo omushija owabirera shwerogu ondijo na waka shwerogu bakaba barye nyinemwe aha muramuweyi ngeno kandi abana bogu abana barungi munonga nimurebe mwana ayi nimundebere nimuri abana ngo barabonera okatuzalira abana barungi ni wowe bari ondijo haralinka ondijo yataha kuna namurebire aha beitu twine nabandi bana buturazara ogumpaha rukuhikana na nyoko ogwe uramuzara no gumukazi muringwa una abagira ngo ndakurata hariho nabandi ije mwana cyatukwire ogu ni cyatukwire ije kiragwire ogu nawe turamweta ngo ni kiragwire murama aba bakazi babiri abo nkwisenda kwataho ogu mpaha no mukazi wogu ogu nawe
ni senior medical assistant ogu nabagira ngo ni doctor konko ogu ni senior medical murare kuturashwera kuturazara abana bashomire tukashwera n'abakazi bashomire ogwo to mugisha ruhanga cyatukunda ogumpa hogu niwe mukamwana mukuru wogu mukazogu konkiba ibati tuli nawe hanuya aratura Dubai na waraterekeyo kuni go mazima harakana kawe karinkahe munyikirize abuna asigara ntanjwire mutagira ngo nabagirira itima konka kanyanjure yakakana Kamerina akani turaketa ngune Kamerina nikeje kurukogo akani Kamerina nakeje kurukogo muharogo hunda kurata abanda buna asigazayo mutagira ngo nabagirira itima ndetenga kutagamba nkemalirira kandi haliho nyeneka abasigarayo sebo obanjure rero ecyo kusheba ogumize mwoshebe na nyonsigira akanya ko kusheba uwe bari munonga bare anko nimbanza okutogu okusima mukama kunkanya we nimbagamba mu Ruganda nimbasaga mu Ruganda ngambe no Runyankore mbwe n'abantu bingi bagamba Ruganda Runyankore konka nimbasa kutabatabura Ruganda kugira ngo abantu twena tutamburire hamwe ntwara mukisa guno okusima abantu mwenna no kusima Katonda atusizo rwalero nga tuli baramu na nyo tusima family ya Shifa ngasina sima mugole nsaba tumukubire engaleza amanyi Madam Shifa wakoze challenge simanyi na kumanya kubanga zentero followinga ku YouTube yo era no kutegera ku God era nsaba Katonda yasobola okusasula kubanga moderator wanabweda tugamba nti tumukubira mu ngalo waza mukoleki mumuwe milimo era tugenda kugeza ako kubereza amunga tukola kinga tukutunda wije unaje tukuje tuberera dukolera kakati amanya gange bamtatu ya mtunga Julius omwami God gwe mulabaawo anyiride baba onkubye olwalero yeno omukyala wo mulungi nkuwe ekitiibwa eky'amaanyi zino era nsanyuse nnyo tukwebaza y'omwami Bashija Eliasaf ne Jovia Kabashag tata waffe sawa zino eleti era yatuzaala nga tuli baana 6 abavubuka 3 n'abawala bameka 3 era ffenna Katonda kyatuwadde obulamu bwetuli twebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe muganda waffe omukulu taliwo nga anko bwabagambye nzaddako nowaddako God nowaddako Jacqueline emirizo omukono bakulabe oyo muwala omukulu waka sengo w'ensonga yoyo nowaddako Champion Rebecca nowaddako pastor waffe Joan fena wetuli twebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe twebaza Katonda ku lw'obulamu bw'abazadde baffe abali wano sawa zino nga balaba ekkula lino litulira abasawa zino abantu gye bali nkyayanjula mpula abalala bamu complaininga naye abantu nga bali wano abalala anko tabanjudde tugenda kubanjula nja kuddamu abalala baddemu era abakyala baffe kansoke n'abakyala kubanga nyinza okufuna punishment wano ono ogumulaba ye mukyala wange nyongero bajjukiza lwaki sibawate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinaba wano babayise Hypex Studios obasangaawo najjana nkumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02
for editing video, for video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. meeting, conferences, zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Omulungi bwati. Omukyala wange omulala wali simanyi ono omukyalo walabani msima ye first born waffe gwe bagambye nti ali bweru. Abalaba banjudde sigenda kubaddamu naye we tuli saawa zino tulinako nyina cousin sister waffe Jode jangu wano. Ndowooza badde batamba ne Shifa. Mubadde mulaba ono omwami ono omukyala n'omwami we afande. Mwami Robert omwami omukyala ono era badde batusupportinga nnyo bwe mwanga badde mufollowinga. Zisaafuna mukisa okugenda ku introduction naye bano abantu babadde mabega w'embeera zonna ze tubadde support scene gye batubaddemu. So muko tukwebaza nnyo okutwebaza ddala. Tulinako omulala mukama wange nkusaba ekitiibwa nkusaba tuke wano mu maaso. Ono emuko waffe n'omukyala we sigenda kwogera bingi bamaze kutuuka wano tuyanza ssebo. Mr. Amos Jangu ono omwami naye mukwano gwaffe nnyo ate twakula naye ku kyalo naye emirimu gyagikolera Kampala naye gaadi bwe yafuna obuzibu ono omwami abaddewo ku lwa gaadi n'okusinga baza naye. So twebaza Mr. Amos Chungu tumo mulungi okubeerawo omwana waffe. Waliwo omulala gwe ndeseeyo Sebo Jangu ono omwami mukwano gwaffe ate neighbor waffe wano wa Madam Jacqueline atuyambye nnyo ate obwedda atusupportinga era tukwebaza ku lw'omutima omulungi. Webale nnyo webale ddala. Yes. Waliwo omulala asigaddeyo bano abawala abalungi bumulaba wano bona balinga abalongo naye ate si balongo baffe fatubazadde era tubeera nabo twebaza ku lw'omutima omulungi n'okutubeererawo. Gaadi gwolaba oyo abaddewo n'abana abaana nga bamusupportinga twebaza nnyo tubeeraza ddala. Waliwo omulala gwendeseeyo kiwedde kati nga tudduka n'obudde twatuuse wano olwaleero ku church nendaba ebyabadde mu church abatagenze mu church mwafiiriddwa. Natunuludde obulamu bwa Mr. God ne Millicent nempulira kwegamba nga nyina okunyolwa kwa amaanyi nga funye challenge y'amaanyi. God kumulaba oli yakula nga mwana nga mujagujagu abaganda ekyo bayita obujagujagu nga mwana mukozi asoma bulungi nga mujagujagu naye ng'ekyamaanyi nga mwana ayagala nnyo abantu era nga byabeera nga mwana muto ng'olaba social nga alina social skills era nga atuchallenginga era n'okukula kwe yakulanga n'abantu banjawulo. Ebiseera bingi almost ebitundu nga 7 ku 10 tebikulira waka yakula n'abantu abalala bakuze nabo. N'essaawa zino nkulaga nti oyo omwana ava wansi ng'akyalina abo abantu n'essaawa zino akyabayina n'essaawa zino akyabayina gwolaba oyo era musajja mulungi naye mu ngeri y'ensuso twagala kwebaza omukyala God okubeererawo God what was a challenge ffe bwe tulaba wano si byakweyogerako obulungi mbale ennaku zengenze owa God nemukyalira naye ebintu bye bayiseemu yona omukyala oyo n'amubeererawo kwebyo emyaka gye mulaba gy'oyo omukyala mwolova mu Kampala singa oyogera mu kyalo naye nga wa mu Kampala oli mukazi. Mukama akikubalire atuzaalidde abaana alina abawala 2 balungi nnyo mwabalabye wano. Twebaze nnyo mama Shifa bulijjo nga njagala kumulaba naye na following YouTube nga mugenze mu introduction naye mulaba webere era bagenda ku introduction ono omukyala yaliyo mwamulaba
yaliyo yagamba nsobola kufiirwa embaga endala nesi ya gaadi naye omukyala tatumanyi ekisooka ffe tuli banyankole omukyala si munyankole tatulabangako nze okusobola okulaba n'ono omukyala ono gwe mulaba wano ne weebuuza utwagalako kiki ennyo sente tutulina sente oyagala kutujjako sente tutulina sente okiraba naye okwagala nga kuzibu nnyo omuntu okunyonyola omuntu n'akola ki n'akutegeera ne tubasabira omukisa tusabira omwana w'omukisa tusabira ezzadde ly'omukisa tukusabira omukisa akukwa Katonda akuwangaaze ate akwambaze amaanyi ag'okubeerezaamu ng'osapootinga abantu ng'obalaga amaanyi ga Katonda olaba Katonda bw'aba akolera abantu tugenda kulaba Katonda ng'ava mu ggulu ng'agwa wansi ng'ali muganduula Katonda akolera abantu ng'akuyita mu ki mu bantu abalala naye Katonda ayita mu bantu abalala beeteekateese okukkiriza Katonda byagenda okukola ki okubatuma mulimu baatuma ne batakola ki ne batagenda naye mulimu abakkiriza kati bano Musa abakkiriza kaakati twebaza okkirize ogondera eddoboozi lya Katonda mama Shifa n'omwana wo ffe nga famire y'abashiija Eliasaf ne mama waffe mulungi twali kyamanyi kitusobola kwogera olwaleero kugattibwa kw'omwana waffe mu Bayibuli mulimu story nga eyogera ku mwana eyali nga muzibe kati yali atambulidde n'asinkanayo Yesu n'akola ki n'amuwonya kati bwe yadda waka mama we n'amubuuza nti kiki obadde ki otunula ng'otunula omwana n'agamba nti nsanze omusajja n'akola ki n'amponya kakati baani bano batandika kubuuza nti omwana wange abadde muzibe kiki ekikoze eki ekimwonyeza n'abagamba omwana wange yaŋŋambye nti asanze omusajja n'akola ki n'amuwonya nobeera nga mubamutaawanya bwe batawanya omukazi omu kyabagamba yabagamba nze manyi kintu kimu nti omwana wange abadde talaba naye kati akola ki alaba timunteeka mu story ndala famire yaffe tubadde tumanyi nti omwana waffe talina omuntu gw'alina amwagala simugatte naye walina omuntu saawa zino wamwagala ate nga mugatte ate nga mulungi you are very handsome kati totubuuza story totubuuza Shifa waawa Shifa mama bavaawa eyo si story kye tubadde tumanyi nti ffe simugatte kati muki mugatte toteeka muki mu story so kakati tutugenda kwogera bingi okuyisawo obudde bungi abantu baagala kutambula naye etuula essanyu ly'amaanyi mama gw'omulaba wano ali wano essanyu limubuganye atunula n'alaba byeru n'alaba abantu batambatambula kiki n'agamba kiki ekitambula maama gaadi olwaleero bamugiyita n'omukyala we babonera nobareba so twebaza Katonda kwekola lino twebaza abatuuze b'Ebaka bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwatulaze Bible olwaleero mwagikubye abakyala babadde wali bannange Madam Shifa iza n'abakomandinga kye batukoze n'atuvuruga yenna bannange wenna wano batukola bulungi bannange mwebale nnyo mwebale ddala abazadde abatuzaalira omukyala bannange tubasamba ekitiibwa eky'amaanyi mwebale kuzaala omwana omulungi w'empisa olaba ebitundu 80 ku buli 100 ky'omuntu gwe mulaba ayimiridde biva waji yakulira ffe bwe tulaba muntu nga bw'ayimiridde tulaba holistic human being nga mulambala kati omuntu omulamba yoyo atudde wali sikya buli omu katwebaza famire eyo mwebale nnyo mwebale ddala tubaagala nnyo era tugenda kubeerezamu nga tubamu ekitiibwa mpaka mwebale nnyo mwebale ddala njagala kutwala mukisa guno okwebaza entertainment okwebaza ab'engalabi nasomera mu Buganda ekintu kyali nenjagala nnyo nali njagala cultural dance nayo abakuba engalabi era omusajja obwedda akubaala engalabi nga mpulira bulungi nnyo so mbebaza ddala mwebale mwatukoze bulungi abayimbi omukolo gubadde colorful twasanyuse bannange mwatuwadde emmere ne mutugabula bulungi ne tunywa bulungi ne security bannange njogera ekindeke ki nsaba Katonda abawe omukisa bannange nga sina kuva waggulu tugenda mu birabo kakati mbadde njogera ku family nga family y'omwami Bashiija naye saawa zino muleke ntuuke katono ku family yange ya Julius nze ne family yange
Mr. God tugenda kuwa embuzi bova honeymoon yo simanyi chesimanyi for how long you are going to spend in your honeymoon na ye bova honeymoon yo ejo manja ochaba njengeza ko amanyi gono kura ntoto ku stable yakola ki yakumanja nangenda ku challenging on challenging ze bingi ne kuruno nankareke nakano kayiseho nawo wano kuruno ku challenging tukwade embuzi na ye tukimanyi byonna byoyitamu gadi gwe mulaba wano musajja ayise mu bintu bingi na ye akulaga tapowa atakola ki mu bantu abatapowa yoyo musajja gwe mulaba tawanika. Yes, so kati tukwebaza tugenda tukuwadde embuzi era agenda kuwa embuzi Yosefu kati ngenda kuddayo naye embuzi tugenda kugikuwa tuyanza nnyo tuyanze abantu bonna abo batukola Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Deba nange tulwasanyufu ne musaba okusaba musaya yona ja Katonda jonna je bakulembere gikulembera abana bammwe zadde lyammwe mubere bulungi mwebale nnyo mwebale ddala. Kakati mami ali wano obwera tulaba nga twechanga naye anagamba naye kikye nnyo oluza temukubyeko nnyo mukubyewo nnyo kakati ayagala kwogera tulisa akagambo kamu ak'omuzadde kaba k'amaanyi kati maama obuuza aramusya abantu nagadi naenda kupulira kalyawo. Mukama simwe wazize kuturundanira twona tukagambira hwebi mugena yesimwe nene mwesimwe abana banje abo konkatara kumangunda abahisika ndi kuberera mu ishomero ndi kurokora buri kimwe ndi kututuka angara bale mwewe muronga kandi mukanjire mico mirungi tino mwana wasisire ngo banyamagirire bakaba turabenero muri gomwe ona kana abasima kandi ari kubetenga nabwo cyo mwebire mico mwagizire mu ishomero mukagaruka mukagira mukama barezo mugisha. Amina ndoza muhuride ntitwakola bulungi nga ku kyalo nga twara tudusa tubba miyambe gy'abantu erede nti atwebaza kulaba okulaba nti empisezo ne sawa zo tukyazina. Mama tukwebaza okutujulira wakati wensi ngetuulira webale obudde bugenze ne tusobola kulekayo mama omuto awe akagambo kamu ambwe kati. Yesu wita simwe mikoro yona yimuragamba kuri jovi yatariho kuleta rya kandi niwo mukwisemura hakashaha kamwe itwe tukaheka abana twakwasugu omu mugongo gwitu nitwe maraha kashaha kamwe konka turikiriza nabwe tukayanga nkabandi kabaro omunju na orangudiri yatunga butandu gadi nankashasha na yesa kachimanya na tungo kumanyise ashi haba hekigambo kiragira ngu nyina ko arabimanya leyita hatiya twashebegwa naguma ndashaba nti hashemereye ko zentebe kanisa nyina kachimanya tukubara mu muretere yakabira ragirata hakaba kushasha kwa mani mbwene bigambo byanje birwe mu cyeshongoro ebi nandenda kugamba ahabwe rwizoba mahurira konka ndabanza mukasorofa muhurikize Mamiras
fa mi do so fa mi do re do mi ra so ro fa mi do so fa mi do re do. Yesu Kristo niwe mani ganje engamba zanje niwazigwana ampumuliza ati mwana wanje urya gumosingwira bazigubona umujeni waitu rukundo yene chireyo muzire umujeni waitu rukundo yene chireyo muzire ahabwa rukundo nkahebwo mugisha nabo rikwera omusisinkanye nakiragwa ngo hati ninyasima ninyoha kureba nkina mwiso amani ganje niwagarinda ampumuliza ati mwana wanje urya gumosingwira bazigubona omuzini waitu rukundo yene chireyo muzire omuzini waitu rukundo yene chireyo muzire ahabwa rukundo nkahebwo mugisha nabo rikwera omusisinkanye nakiragwa ngo hati ninyasima. Hariho ekindi turabyashangura musikunda tibirateganise rero turebe ekigambo kiragume kirarugamu hari n'ekishanye kiro nikiya kyabebiri kushanye basha cyakiragira ngu ijuka hiwarugire ijuka hiwarugire akashanga ntine fizi akashanga ntine suka akashanga ntine gari oreke Yesu akora umurimo gwe teka teka mutima gwanje teka teka arugire teka teka mutima gwanje oreke Yesu akora umurimo gwe akashanga ntine mwana akashanga ntine nenzu akashanga ntine mukazi oreke Yesu akora umurimo gwe teka teka mutima gwanje teka teka arugire teka teka mutima gwanje oreke Yesu akora umurimo gwe akashanga ntine ngito akashanga ntine chitanda akashanga ntine fizi oreke Yesu akora umurimo gwe teka teka mutima gwanje teka teka arugire teka teka mutima gwanje oreke Yesu akora umurimo gwe akashanga ntine katimba akashanga ntine matoka akashanga ntine gari oreke Yesu akora umurimo gwe teka teka mutima gwanje teka teka arugire teka teka mutima gwanje oreke Yesu akora umurimo gwe.
webale anti webale munonga tugumira amashamere gwana go kunyita konka otakashebire iwe muntu we nagambire binagamba kushanayebwa kweyanjura amazina ganyiti muragamanya baranyeta ngu ndibarebwa hadani kandi nyine rindi izina ryo mwehereko baranyeta Sakari nikwe mbaga barebwa kusheba mugore urasheba mu izina rya twe na nyuma abantu babuzwe transport abona babalenda kwija mu tsasiri sete zabire nyinji nagira mu matoka shahemwe yakasheshe naruga mushamu kagaze kiro obon gandu hirete nyine nagagamba najanga urukundo rabasa kukurura umuntu emurete kampara yetakazaga mbwenu naura nashemererwa konka mazima itwe turashebe bahaseri mu Yesu eco rasange mucona nechikungu chempiha echiri mwambuzi echiri mwente echiri mwankoko echiri mu rukundo echiri mu Yesu amazina ganje baranyeta royi tumwebaze ago nigo mazina ganje ndarugo mu cyaro cya Kasherere omuri Kaharo omuri Kabare omuburiso bwa Rugarama Kigezi okwe niyo witu cyaro kitu Nyamushungwa Seru katura ndi owakabira ari chairman oyindi myaka kuyahwire bagunyaho bantago ubici bwa chairman eyindi myaka kuyahwire bagunyaho bantabwa disciplinary chairman wa disciplinary Museru yitu ya Nyamushungwa niye chairman wa disciplinary Museru yitu ya Nyamushungwa katura ndi owakabira chifode ni mu kanisa mwene butiko na amazina nase myaka nshanjura jangu tinchanda bwa church wedding konkana bwa vampiro bwa Seru lead burizo mnyanturaga ngo mukama tine sara chikolera kandi ndenda kubagambira bashija kija mukayitu nubu yafwire nibwo murundi go kubanza kureba umuntu araturetera amandazi mu wa mama turga abana so twataka hago umuntu araturetera amandazi mu wa mama mbwene kuyagire kuzakwata kesi ye amanyango bajovu ya bine y'abana yatamwa amandazi yaturetera rero twaye paka yamaho twakwetura rya ndazi we yamawe mbwenu rero mbagambire yateretswe kirungi buti nitwe twina baraturetera imigati wahurira nanyambuti nyina banasi na nyina barejusa musiniya na nyanda zancambogo banjeke diguri mu mutwe akateretswe kirungi turasima bashija mbwenu akabanza umukaita rwo mwana murungi ebyakwataho byana byaba birungi mbwenu turabendeza buri kwera uburaro bwa hari Yesu mutunga misha mingi mutunga ibintu bingi ahabwo kwesi ni murungi Yesu wita simwe nyawankazunwa ndahimbisa Yesu ndabona ngo sterana na chachi diko nale nguro ino walenda ko bujulizi ekindi ndendaki ndenda ngo mujinwa ko kunazinigwe Yesu wita simu mukama simwe nishaba timu yanje tugareke mpora tugarekeyo so nyongero bajjukiza lwaki siba wate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava one baba ise Hypex Studios obasangaawo najana nkumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences izo nabazikola nobo ina gwenga just ina meeting izo zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikola ko mikwano bekwate baba ise Hypex